खुरमजरी ISTD की पाव मियंग ताबिरिबा पुनमकपु तरामना ओक्सरी ngasiगी मरुअबा पाव संदोकना पिजरी हयेंग पांगथोकदोरिबा तरामाथोय सुबा मणिपुर विधान सभा की अहानबा फेस की मिखल असिदा मथौ तगोदबा पोलिंग पर्सनल सिंह मागी पोलिंग स्टेशन सिंगदा थुमख्रे अहानबा तांक की मिखल असिदा इम्फाल ईस्ट वेस्ट बिष्णुपुर चुरचानपुर कांगपोपी अमसुंग फेडरल डिस्ट्रिक्ट की केंद्र कुनगनी पांदा अयुक की पुंग तरेटगी हौरगा नुंथिल पुंग अहुम फावबा बोट थादनगनी नुपी मिरेप तरेट ताउन पुन मिरेप साम हुमफुगनिपान लंबा तंगरी मसिगी मनुंगदा बीजेपी की मिरेप कुंट्रागनिपान कांग्रेस की कुंट्रा तरेट एनसीपी की तराहुंदोय एलजेपी तरागनिथोय तृणमूल कांग्रेस अमसुंग एमएनडीएफ की मिरेप तरा एनईआईडीपी की मिरेप निपान अमसुंग इंडिपेंडेंट मिरेप तरागमरी यावरी बोट थादनगदबा अपुनबा वोटर मसिंग लाख तरागमाथोय लिसिंग तरागमापन सनी हुमद्रागा माथोयनी मसिगी मनुंगदा ख्वाइदगी वोटर मसिंग याम केंद्रना चुरचानपुरनी ख्वाइदगी यामदबना टिपाइमुकनी हयेंग पांथोकदोरिबा मिखल असिदा पोलिंग स्टेशन सिंग नाक सेनगदरिबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग असिदा स्टेट फोर्स अमत याहोलोइदोरी मिखल सिनरिबा गाड़ी सिंग अयामसु मपान गाड़ीना अयाम ओरी मिखल असिदा पामदबा थौदोक थोक्तनबा सिक्योरिटीना अकनबा मोंगदा सेक्शन थोरांग लौखटली हेलो 2/9 इम्फाल वेस्ट की ओइना पोलिंग स्टेशन संवा तरागनिथोयदा हयेंग बोट थादनगदोरिबा असिगिदमक निंगथीना सेम साबा हौख्रे मसिंग यामलबा पोलिंग पर्सनल अमदी सिक्योरिटी पर्सनल सिंग डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स तंगरांग मिटनांगदगी लेरखिबनी पोलिंग पर्सनल अमदी सिक्योरिटी सिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स अदुदा पुल्लबा मतुंगदा मागी पोलिंग स्टेशन दा खोंगसानबा हौख्रे अमरमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा मथौ तगदबा प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर अमसुंग सिक्योरिटी पर्सनल सिंग मथौ तगदबा पोलिंग स्टेशन सिंगदा ngasi बिष्णुपुर की मिनी सेक्रेटरिएट की सनबा हौख्रे केंद्र असिगी पोलिंग स्टेशन सनी कुनगतरेट असिदा पोलिंग ऑफिसर अमदी प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिसिंग मसामा मरिफुना मथौ तगदोरी बिष्णुपुर की एडिशनल एसपी विक्टोरिया फोंदोरपदा डिस्ट्रिक्ट असिदा नुपी पुलिस पर्सनल यावना पुन्ना पुलिस पर्सनल संवा तरागा तरुक अमदी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सनी निफुगनी पानंगाक सेनबगी थबक चचगनी हाइखी सिविल पुलिस की ओइना मी समापन खरा हेना तुम अखोय थारी अदुगा आईटीबीपी की सु 31 कंपनीज लाए हाइरिबा सिक्योरिटी एजेंसी पुनक से पुलगा अखोय बोर्ड असी पीसफुली कंडक्ट तोबा ngamagani हाइना थाजै हयेंग पांथोकदोरिबा मिखल असिदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के केंद्र अहुम कांगपोपी साइटु अमसुंग साइकुलदा मथौ चगोदबा पोलिंग पर्सनल सिंग सुमागी पोलिंग स्टेशन सिंगदा थुंगनख्रे हंदकी मिखल असिदा डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना पोलिंग स्टेशन सामा यांखैगा तरुकता भोट थादनगनी मसिगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन मरिफु हमदोय क्रिटिकल ओय अमसुंग कुंट्रा हमदोयना वल्नरेबल नि हाइरी अमरमदा लालिबा तरामाथोय सुबा मणिपुर विधान सभा मिखल गमरी रेनना ngasiदगी मोरेदा लेबा इंटरनेशनल बॉर्डर गेट थिंगजिनख्रे मणिपुर सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डॉक्टर जे सुरेश बाबू ना थोकिबो ऑर्डर अमगी मतुंग इना बॉर्डर गेट असि थिंगजिनखिबनि हारि बॉर्डर गेट असि ngasiदगी तांग मरी अमसुंग तांग तरेटगी तांग निपान फावा थिंगजिनगनि हारि बॉर्डर थिंगजिनखिबना मरम ओदना मोरेदा लेबा कस्टम अमदी इमिग्रेशन की थबक थरम सिंग लेखरे माउसागुम नालो इति के थबक चथरंबा अदुसु पुंगलेप लेखरे मसिन मरम ओदना मोरे टाउन साउना अहोंग लेखी अमरोमदा बॉर्डर एरिया दा सीआरपीसी के धरा सामनि फुग मरी के मखादा नमिदांग की पुंग मंगा दगी अयुक की पुंग मंगा फाव अथिंग थमख्रे अथिंग असिंग असि तांग अहुम दगी लागिबा तांग तराग माथोय फाव चनगनि हाइना टेक्नोपॉल की डीसी के एस रघुमनीना ऑर्डर अमा थोख्रे ऑर्डर अदुगे मतुंग इना मोरे पुलिस यावना सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना मोरे के बॉर्डर एरिया दा ngak senmi की थबक कनखत्ख्रे मणिपुर स्टेट की इलेक्शन में होना हौजिक इंडो म्यांमार ngमखै आसाम राइफल नागरिबसी अतोबा फोर्स न सिनबगी वाफम लेत्री हाइना आसाम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल सौकिन साहन न फोंदोखरे
Naminini ki Kongsata ngasi Imphal da thunglakiba Lieutenant General Sokin Sahana More Sandel Amadi Technopolis Tatuna Baleda leba Kuntaruk Suba Sector gi headquarter da Mikhal ga Mari Lenana Security na local level section Taurang amasung Law and Order gi phibam gi matang da Kuntaruk Suba Sector amasung Kunganipan Suba Sector gi commander sing unaki Director General na Manipur gi miyam da yausang ya pa paujal pibaga loinana Paumi singa wali sanabagi tharam amasu Palen gi Sector Headquarter the Pangtoki, Dizina Assam Rifle Nangampai Ngak Sienbaga Lunena, Ngamkai Lana Lalo Edik Toriba Singi Tabak Thoram Desu, Yang Sinbaga Lunena, Terrorism Gi, Mayokta Supersonal Sing Namatau Pangtoki. Housing Satari by Economic Blockade Asida Imphal, Jenny Lambida Gari Sing Chanlapada, AR Namating Pangli, Manipur University Ki Campus Panung the Lady Assam Rifles Post Ki Matang the Pamu Sing the Hangbuda, State Case Minister Center the Kangal of Matung da Center the Hongdok Nabaharak Lagudi, Kudak to Hongdok Payai. DG na makatana Manipur da Assam Rifles ki apun ba battalion punga mathoy lay Assam Rifle tasang nabagita awang nopok ki tongan reservation lay handak ahan boy the nupi personnel sama punga tare laure makatana dorok padasu nupi singi tongan ba percentage thamaga loguni haiki. So it's very important that I sit and chat with you for you to know that we are a people friendly force, we are a northeast friendly force, and this force is for you to help you in your job. IM has signed a framework agreement with us in Nagaland, and we are hopeful that things will be ironed out. It'll take time, but things should improve. We are not against any group or any situation. It takes time in a country like ours. It takes time. Whatever we saw on TV is what we know. I think what we all saw that there's an agreement. Now, after that there is a ceasefire, so we are okay with that. We only hope that it will spread to the others and we will be able to have peace. This is such a beautiful land. We all deserve peace. What do you think? No? It's such a beautiful land, and we feel that there must be peace. Hayendigi hauna tangkak ani thona pangthoko dorba mikala sida Manipur miyam na free and fair oina constitution na pidi bahak kasi miyam na aki akhang yaudna free and fair oina vote thada binaba Manipur ge governor Nazmai Heptula na appeal tawi Singh district Singh the government office Singh thing level asi handok piduna mikal ge thabak tharam Singh ayat apan pibigano democratic process as hanti oina chathaba yanana ba mipum khudim ana khona gadabani kanago amategi democratic right matloi dabani hairi Taramato Soba Manipur Legislative Assembly gi Mikhal gi dama matho pangchokpa lakpa Mizoram Armed Police ki Constable amangasi Rims Hospital da like nabang ngamdana sire lekhidraba mi adugi maming Lansalia Sahi Nipuga matoi kawi Mahak Second IRB Mizoram D Company Headquarter Khaizol gi Constable number 375 ni haidi Mahak Imphal College duty tabani masang ngamlaktabadi gi Rims Hospital da ngasi ayuk pukalaba matung nimit nimba matung da lekhidabani haidi Ani suba tangkak tapangthoko doriba kendra amakak leiba jiri bam su mikhal gi sem sabagi thabak kan na sathari DEO Ranjan Yumnam na paumi singda pangthoko doriba mikhal asi mapung fana santi oina pangthok naba sem saba ayambalo silakle polling station tara vulnerable amasung kuntra sensitive ni haina khandokle jiri mian nampung fana corporation piduna mikhal asi santi oina pangthok naba hona minasi haiki UNC के प्रेसिडेंट गाइडन कामई अमसुंग पब्लिसिटी सेक्रेटरी स्टेफेन ngasi High Court के full bench ta putholaba matungda laliba tangkun gomdoi fawba judicial custody rimal pikre court na makoi ani ga loina laliba tangkun gomdoi da UNC के thau puba taraga mari court lakna ba aroibo ena khangan khre High Court के माइकैदि की IOC na hauzik thau puslekliba asigi report ka loina stock la leiba polam sing amadi highway da tadok sin tabada thengari khudong sa da sing khangalakna ba yathang pikre Manipur Sarkar के मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी कंज्यूमर अफेयर्स पुट इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर सिंगना लाइफ सेविंग ड्रग की लेरिबा फिबम अमदी साना थना पोलम सिंग स्टॉक ता लेरिबा सिंग रिपोर्ट थागलनबा मैलेनबा सिंग द खंगन ख्रे Kanglaipak Student Association amadi extrajudicial execution victim family Manipurna fact encounter ge case singda senari ba marale ba singsarak piu haina kaisam palai mazam lekai community hall da ngarang wakan mi phamsa thakre
Khongjang aduda IVM ge General Secretary Ejina Yaikom, KSC ge President M Laxman, ISRA ge Executive Director Bablu Letong Bamsu Sarup Yaki. Urkhol District ki Pungyal Kendra da Naga People Front NPF ki Mirep Oriva ke Laisho Kaisingi Langgo Lai Manai da Leba Mayum da Bom Pokai Handuna Nupi ama yaw na miyoy mapan sokon kiba thawongbo yanin da phongdok tuna ngasi Langgo Lamkai da wakan phamcha chakre Singmi tami apun ba Langgo Lamkai mera paibi loop amadi Imphal Sanaulong ani na puna sinduna chathak kiba wakan pham aduda Imphal Sanaulong gi CR person a Romi na phongdok kibada asigumba mirakta misimina thokwan na ba chathak kiba thawong asi pende asiguma thawdo matung da amukana tawbigeno haiki yum da pom langsin ba hai bisi chatnabi oina tawi ase ima sing na phamduna yaning de haina lauru gusu dum hanjin asi gumba tho han bese dum tho hali asi yam yaning de mi kana ki sangsan na nadraga kana ki irai nai gi mi na tho hali bano asi gumba gi wakhal lon se yam tho haning de asi gumba gi sangsan si kana gi sangsan no kana gi lup no asi singtok su pami Khetigaw Kendra da NPP gi mirep oriba Vivek Raswang ke miyum da ngasi ayu hand grenade amaleramle police na asoy ngam yawdana lawthokre NPP gi National Secretary su oriba Vivek Ras ki mayum da kanana karigi dama bom adu langsimla limra haiba sabsaba khangmangamdri Amarom da bom langsil lamba thawong adu yanin da phongdok tuna Thawan Thaba Women Association sinuna Vivek Ras ki thongal da wakan pham chachakre Association ge Secretary L Kaminina thawong adu yanin da phongdorakle Bom lang ji hosi mi cham prajai ko do onja laga bom lang chan tar ga ti makoi mama na ba sating na ba matam da ti makoi kari khulai na mama na mayam ga mairong ya ga duri bano makoi na hairi che mi cham prajai ko do bom lang jan badura ai koi ki hin bara ba makoi na pam se aduna ai koi na ngasi phami bise makoi na tawri ba thabak to ai koi yaning de ai koi pen de makoi gi bom na ai koi gi ra mioi ba gi hak mat pa chu ya roi ma na hat ki ba di ai moi na tung bhau da makoi gi ming sat ki ba di le ho gani Ngarang numidang pung tramatorum tabada gari asoba anida lakba miyo singna wangkai kendra da BJP gi mirap oliba yungkham irabuki yum manakta miyo khara phuram bagal wenena nongmai round kaya kaplam le hari thawong adubu lamdam adung gi nupi singna ringda phongdok tuna khurai ahongai government primary school lampakta wakami pham chakre Taramato Suba Manipur Bidhan Sabha Mikal gi ahan matangka ke vote khom ge matam ngarang nungtil pung ahum da loi khrabusu ani suba first ki oina march ki tangni pa na pangthok ka doriba Mikal gi damak thadi vote khom ge thabak yamna kanna chathanari pau ge mar kana ten break kama laminasi Pain relief ointment, Hong Nava, Oak Sikpa, Tang Sikpa, Puna, Missing with a Sinavayarba, Lipsa, Puna Putuk Sapa, Oza. The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Miyam ki nuwairaba pausal mathang da dom na Delhi chatpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms, ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham. Please contact 09999055302 or 09821819453. Look Active Hospitality Services, assurance redefined. Northeastern India da khwaidagi ahanba oina German laser technology gi matengna varicose veins haibadi khongda singli pomthokpabu thang thadana line bagi khudong chaba Caesar Hospitals da leijare akupa marol Caesar Hospitals dagi natraga mobile number 9436807346 dagi khangbiba yagani. Break itungda makataba pau pizare Framework Agreement ki nungda phumduna lairiba warol Manipur miyam da khangallo haiduna UCM CCS ki amadi kadana sinduna ngarang numidang Bisnupur district ki manu sanba thinung gaida maira rally ama satkre
lamdam adum gi miyoy kana saruk yakiba maira gi khongsat adu thinungai kaithel degi hauraga thinungai gi akoi begi mafam kya da satki athuba matam da framework agreement manipur miyam da khangan gadabani haina thinungai kada unit ki vice president mani tombi debina phongdokhi mahinga se yamna ware aduna matungda sumaina wahan bidaba idana koi masigi yamna ware haibagi kudam ne kuna MP Waramba Yumnam Yaima Laikidre, Masaga Sahi Mautra Manga Sukre, Lissing Masama Pen Kungani Toigi, August Kungani Panda, Oinam the Pokiba, Yumnam Yaima, Oinam Kendeda, Mihut, Oina, Tariat Lak Tangana Kaduna, Minister, Speaker Amadi, MP Orami. Hana Minister Amasung MP Oringaida, Jawaharlal Nehru University, Manipur, Regional Medical College, Board of Education Manipur Linkat Pada Asobat Haudang Loki. Manipuri Law Nanipan Subas Schedule da Sanmada Asobat Haudang Loki. Rashtinchi dagi potharaba matungda lising ani mangada punsi kongsat mingthoi malarik ama yauna a piece of state Lok Sabha Sitaram nungsina himine si haina mingthoi malarik sing iramki lusing basna laikadabada maike kaya dagi awaba phongdok narakli Yimnam Yaibana laikadabada Manipur People Party na awaba phongdokre Party asi head linkat padagi founder member oriki lising masama pan mautra matwegi February taraga tarukgi lising masama pan mautra taruki February taruk foba party ge president orami mahanga laikidabasi awang nompoki oina asoba menkatpa ngamroi daba mangjaba amani mahanga laikidabada party ge firal tangkhai singthaduna numit humni awaba phongdokani hairi International Ear Care Day Tharam National Program for Prevention of Control of Deepness ki makha the State Health Society Manipur na sinduna lamfeda leba Medical Directorate ke office pang thokre tharam ge saraka ma oina na ta da badik ngakto na ba miyam ge thodang haibasida essay amadi laye pas tangdan na ba pang thokhi tangdam na ba adu ge mana matum yentopage tharam da Family Welfare ge Director Dr. K. Razo Health ki Additional Director Dr. S. Ranjit Additional Director Health P. Samsundar amasung State Nodal Officer Dr. P. Dhake Source Sarup Yaki Director K. Razo na tada bahaibasuna punamaki amang ba oi matam leba kibikta nakongasi taru tanana thambatai national program gi makha da paikhaleba thabak thalom sing ekoi khudimakna honaminasi haiki Karong Kendra gi BJP gi mirep oriba Jonathan gi Bolero amaga tata sumo amaga sakang dabas singna purul phuba Silivai Junction digi March ki tang amada namduna lahoraga mai thadok lamle numit adumakta da kendra adu de LJP gi mirep oriba ki ais savana gi auto car amaga tata sumo amaga suma from aduda sakang dabasing lakhaga mai thadok lamle hairi Democracy gi marumda lebak thugaina bagi khosem gi issue amadi lalong kaya sinam sinuna thamlaga pangthod ba mikalasi aikoi yaukhigadra haiduna ifsa kanglamai CCSK KSA amadi KIL gi apun macherol amana hangi mikalasi yauraga na karama mongda yauraga leba ki afabu ogedega haibadu khanthamina duna aikoi punna phirep ama lawminna haurasi hairi Manipur State Kala Academy na sinduna sumangila sanglen da sathari Manipur mga suba sumangila kumai gi nupa kanup ki aroiba nimita Manipur Co Artist Association ge second hand utkre Ngarang nimita Manipur mga da fungyar kendegi NPF ki mirep laisho kai singi laimanai Lamtung Singh Infada leba yumda bom pokai hen ki badu Manipur Naga People Front ni hairi Front asigi Assistant Publicity Secretary Thomas Nimai ge charol amana Front asina NPF yekna ba political party ni hanya logde adubu India gi mikal asina maram oraga Manipur gi Naga miyambo mikal khuding da NSN IM ga pullaga Naga miyam gi matikta for season raga akhi akang leihanduna miyagi hak khongaw naduna Naga gi manungda Disunity hengat hanba asina maram oduna handaki assembly mikal asida Naga candidate mayamna external force ki mateng laruga action toba yaroi haina haukiba February taraga tareta lausokhi party na laisio bo mikal asida problem thoktana ba kawbada thawoirakide mahana Naga miyamgi interest yengdana NSN IM season laga mikal da mai palagani haina khallaga fungyar kendegi miyambu aki akhang lehelaga nampu da vote komegi thabak torokhi Hawjiksu NPM na NSN IM season raga miyam gi mathakta namduna vote khomba amadi atai candidate ke workers sing da yen khanganba lerabadi NPF ki candidate sing workers sing gi mathakta manaba charak pigani kanagumana bup capture toba tholabadi presiding officer polling officer khaktana village head sing piba yaba charak pigani asigumba phiyam lakuma tamda MNPF pu Manipur gi Naga miyam na lana lobiganu hairi
Manipur Naga Revolutionary Front ke Taruk Suba Mapok Kuman Tharo Manipur Amasung Mapan ke Tongan da Mafam Singda Pangchokre Hari Lub Asigi Assistant Secretary Rex Kasum ke Charol Amana Tharo Masi Lub ke Central Headquarter General Headquarter Tactical Headquarter Front ki Branch Unit Singda Party ki Firaz Singkat Pagal Winana Lai Khidraba Athobo Singi Mafam ni Kai Kumnabu Utki Tharo Masida Wesya Amasung Manipur ke Tongan da Party Singi Lusingba Singu Saruk Yaki Hari Infal West Commando na ngasi ayupung taramatay makhairom taba aduwaida ke NFP gi kadar ama 9 Wi-Fi kulig fare police ki pauna fagalabami asigi maming paukthang khongsai sahine pugani toy apopa pauksai khongsai kangpopi district ki cycle monjang kuligini mangondigi maru ama yawa pistol ama fangre hari District Police Thawal amadi Excise Thawal na Mikal Gamari Lenan Sate Kiba Drive ta Fagal Laba Yungaw Lita Lising Masahum Kuntraga Taret amadi Hamay Sami Yangkay DC Office Complex ta Leba Excise Thawal Office Mamang Damay Thadun Mangan Kray Deputy Superintendent Excise L Raghuna Thawal Police Sesing OC RK Tilsbir Hairo OC Rafiga Loinana Police Kambuga Loinana Excise Thawal na Mikal ni Sida Fagal Kibana Hairi Mikal gi Code of Conduct Laukfuk Kibadigi ngasi Fabadi Yungaw Batal Sanipan Humpuganipan Yungaw Lita Lising Kun Fagatuna Lupa Lak Kulomgi Nisagi Pola Mangan Kre Hari Detogdi ngasi Julita Koi Chami Hena Pade Aduga Hamay Ajane Masi Thoban Police Aduga Koi Hiro Police na Corporate Togi Bay Uji Asia Gi Aro Koi Pizuna No Salaga So Koi Slapana Chapadari Lamsam 20 law Walk Thoban District Koi Walk Mamang Thagi Kunguhomda Noni District ke Khopum Police Station ki Manu Sanba Khopum Singthak Village ta Gurkha Regiment ka Lalaw Sing Anumay Kapna Bada Haidorok Maruna Paduna Laika Narakhibi Azingna Romay Sahi Yangkai Mapureba Hazingray Romay Ras Medi City da Laika Naduna Larekhiba Adu Ngarang Ayuk Laikhidre Hairi Hauzi Makhata na ngasi ki sanabagi pau lobisi ngasi ki sanabagi pau bayaning thojamdagi phangbigani Ahanba MCA Luang Popa 2020 trophy gi ngasi sanakiba match da riyang isar naga mafalamadi YWC Langthawal mai pakre Manipur Cricket Association sinduna Luang Sangbam gi Luang Popa Cricket Stadium da thasi gi tang tara mapal gi team kuna group mari thongna khairok tuna chathariba Ahanba MCA Luang Popa 2020 trophy gi ngasi sanakiba Ahanba match da riyang isar naga mafalna RRCC Surasampur bu ran merphu tarani thoida maithiba pikhibani riyang isar naga mafalna toss ngamduna Ahanba batting topoda Apiba over kunda wicket ani turaga ran samaga marifu loki masigi pakhumda ani suba batting tokiba RRCC Surasampurna over tara mapalga ball ahumda wicket loina turaga ran marifu nipal khak logduna match asi maiti khibani match asi da riyang star naga mapalgi sanaroi jayantana wicket ama amadi ball konipal da ran nifu manga logduna man of the match takhi Trophy asigi anisuba match ki sanakibada YWC Langthawal na YWC Patsuibu ran kunmari da maiti bapiki YWC Langthawal na toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kungi manungda over tara manga ga ball anida wicket loina turaga ral maifuma fal loki masigi pakomda anisuba batting tokiba YWC Patsuina over tara nipal ga ball marida wicket loina turaga ran humphumanga khanglogduna match asi maiti kibani match asi da YWC Langthawal ki sanaroi kisanna wicket ahum logduna man of the match takre Thagasari bayai makata na ngasigi ay ngasagi pau amuk phangbigani ngasigi oikiba ay ngasagi pau da ICAR Lampel Patiki Pirapa pau gi matung ina ngasigi khwaidagi sakiba degree Celsius kuntaruk dasmik taret Khwaidagi ingba degree Celsius tara dasmik ahum Nuksiti yaw ising manalgisang ayukta sada maripu nuktilda sada kuntar taret oiki ngasi nung chukide
Hayeng pangthokdoriba mikhalda mathau togodaba polling officer amadi security personnel sing polling station sing da sanakre. Mikhal mari rena ngasidagi moyada lebe international border gate thingin kre. Amasung Indo memang ngangpai ngapagi thabak atopa force na sindagi wafam laiti haina Assam Rifles ki Director General Sokin Sahan na pongdokre. Ngasigidi ISTV na pijaba pau matang asida loijare miyang tabidi bapuna magpu amukahan na kurumjari.